Zdravo svima, današnja lekcija je kako da pregledamo zadatke učenika. Sa desne strane imamo Google aplikacije. Kada kliknemo naniže, doćemo scrollanjem miša do učionice, što nas i zanima. Otvaramo to polje i pogledamo šta imamo od jednog predmeta. Izabrali smo karticu fizika, ljudi, imamo već nekoliko učenika, pozvali smo ih, a u školskom radu možemo da napravimo neki zadatak. Može zadatak da bude u pisanoj formi, napisano, na primjer, naslov provera znanja, uputstvo ovo je mogućnost za sve učenike da urade zadatak i da nešto dodamo iz materijala koji već se nalazi ili na Google disku ili na nekom linku, odnosno nešto na nekom serveru, sajtu i tako dalje, ili datoteka iz vašeg računara. Pa evo, ako imamo datoteku, otvara se nešto što već imate na Google disku ili da izaberete uređaj, odnosno datoteku sa vašeg uređaja, odnosno sa vašeg računara. Izabrat ćete, na primjer, neki materijal koji bi trebalo da se podeli. Evo ću napraviti staviti učionica, da vidimo da će to prihvatiti. Evo, prihvata taj deo, opremi, i taj deo će se sad pojaviti ovde, dobro. Kaže, podešavanje delja možete da izaberete kako ćete deliti ovu datoteku, da li će svi učenici da vide istu datoteku, da će svi učenici da vide i mogu da menjaju, ili svaki učenik dobija svoju posebnu kopiju. Ako napravimo kopiju, onda datoteke se automatski čuvaju u direktorijumu predmeta svakog učenika na Google disku. Ovde učenici mogu da vide datoteku, i to je ono malo pre što su nas pitali. Mogu da se unose izmene, znači u prvom slučaju samo vide, u drugom slučaju mogu da menjaju nešto, a u trećem slučaju može da se pravi kopija za svakog učenika posebno. Mi ćemo ovde napraviti mogućnost da svaki učenik posebno radi u tom delu, na primjer, zadatka koji mogu da bude tekstualne prirode, i onda menja, preuzme i promeni, i automatski kada promeni, mi dobijamo to na našem disku i možemo da proverimo i da ocenimo učenika. Dobro. I ovde sa desne strane možemo da podesimo koji je to predmet, na primjer može da bude podeljeno samo za fiziku ili može da se doda za, na primjer, fizika 6. razred, 7. ili 8. Trebamo da formiramo pre toga te određene grupe. Ovde se naravno potvrđuje fizika i tu ništa ne diramo. Za sve učenike, može da biti i za posebne učenike, znači za jednog učenika, na primjer, stavimo samo za na primjer, Milutina Dragovića, i onda će stići samo taj zadatak njemu. Zatim možemo iz kategorije ocena postaviti nešto što bi on u legendi učenik mogao da zna. Petica, na primjer, koliko poena iz svega toga, sa početkom od 80 poena dobija to i tako dalje. Ili neka druga kategorija. I onda rok možemo da ograničimo da postoji rok, na primjer do sutra ili do preko sutra. I nešto što je bitno, možemo staviti u nekoj temi. Tema, na primjer, da bude samo za eto, na primjer, ovo za 8. razred, u tom delu. A u delu rubrika možda stavimo ponovo koristi neku rubriku ili u vezi iz tabela i tako dalje. Kada pravimo taj zadatak, možemo u ovom delu da zakažemo taj zadatak za određeni period, tek onda se pojavi kada mi želimo, da sačuvamo tu verziju i da kasnije podelimo, ili da napravimo automatski odmah zadatak i da učenici to dobiju. Evo kako to izgleda. Dobro. I sada učenici, na primjer, u kom razredu, 8. razredu, ovde vidite, vide da taj zadatak postoji, može da se otvori, rok je sutra, evo vidimo, kaže postavljeno je u 10 sati, ovo je mogućnost za sve učenike da urade zadatak, imaju sliku, kaže predali su 0, dodaljeno zadataka 3, i mi sad taj zadatak, odnosno rešenje, čekamo od učenika. I naravno mi ovaj zadatak provera znanja koji se nalazi ovde, možemo u potpunosti da izbrišemo, evo, i možemo da vidimo u ovom delu kako se prave, na primjer, zadatak sa testom znanja. Možemo stavimo naslov proveranja iz teme, na primjer, merenje. Uputstvo opcionalno možemo nešto da damo učenicima da oni malo detaljnije znaju šta će se raditi u tom delu zadatka, odnosno testa, i napišemo to. I možemo, na primjer, napraviti te upitnike kroz Google upitnike ili prazne kvizove, kao što ovde piše.
Možemo da dodamo dokument, kao i ono malo pre, ili da napravimo potpunosti novo. Kviz bi bio na ovaj način, znači dajemo im određene ponuđene odgovore, da li će to biti kao neka opcija i tako dalje, ili možemo da menjamo da budu polje za potvrdu. Ako su polje za potvrdu, tu može biti i više tačnih odgovora. Ako su padajući meni, onda se iz određenog menija vide rešenja i vi čekirate, odnosno kliknite na jedan od ponuđenih odgovora. Mi ovde trenutno ništa nećemo da diramo i kada dodate, na primjer, novo pitanje, ićete na ovaj ovde deo i dodate novo pitanje, da li u tipu kviza ili u tipu nekog zadatka, možete dodati neki tekst, naslov, možete dodati da uvezete pitanja, možete da ubacite sliku, pa na primjer šta se nalazi na slici, onda odgovarate, ili da ubacite na primjer neki video zapis, evo ovde, u ovom donjem delu, ili čak da napravite neki odeljak da preseče i samo za neke koji preferiraju veću ocenu ili određenu temu iz tog dela zadatka. I evo sad se vraćamo na onaj prethodni deo, bili smo na kviz, a možemo i u onom delu da napravimo nešto novo. Pa možete napraviti neki dokument, pa iz tog dokumenta učenici da popunjavaju zadatke, na primjer u Wordu, online Word, i ubacujete te dokumente, oni odgovaraju i svako čuva na svoj način. Kao prezentacija može da bude zadatak da se odradi tabela, crtež ili upitnik. Upitnik je nešto što se najčešće koristi. Ako otvorimo upitnike, to je dosta slično sa onim delom kao što smo malo predvideli za kviz. Znači to je ovaj deo. I ono što bi vama trebalo da bude interesantno, evo to je nenaslovni taj upitnik, možemo i te upitnike koje već postoje da ih izbrišemo, evo ovako. I uvek možete ovde određivati kome će biti upućeno, da li će to biti samo za fiziku, samo za određen predmet, samo za određeno odeljenje, tu možete čekirati, praveći to već ranije, ili za sve učenike ili za pojedinačno određene učenike koji trebaju da odgovare na taj deo zadatka. I ajmo sad da vidimo kako se prave, na primjer, neka pitanja, evo ovako, tu možemo da postavimo neko pitanje, kratak odgovor da ponudimo ili više ponuđenih odgovora i onda da vidimo šta je učenik odradio. Evo kako bi to bilo, na primjer, više ponuđenih odgovora, pa mi možemo da imamo opciju 1, ovde ćemo, na primjer, stavimo 5, a dole možemo da stavimo da je to odgovor 10, gore, na primjer, neko upustvo, a gore da stavimo pitanje koliko je učenika danas merilo dužinu učionice. I, na primjer, taj deo mi već imamo postavljen kao zadatak. Naravno, mi možemo sve ovo da pitamo, da se zakaže, na primjer, i sačuva se radna verzija. Dobro, ovo možemo da sačuvamo, a i ne moramo, evo ovo samo jedan primjer za vas. Uvek možemo da vidimo pregled ljudi koji se nalaze u određenoj delu. Ocene mogu da budu pregledne, ali naravno ocene tek kad učenik odradi svoj zadatak. Onda imamo određeni rok, učenici, na primjer, 7. razreda, od 100 bodova imaju određeni bod, evo ovde se prikazuje koliko ima boda, pa možemo da vidimo da je to prikaže poslatu stavku, ako je nešto poslao kao odgovor, mi možemo da to preuzemo, da pogledamo i tako dalje i da korigujemo ili da damo odgovor kako treba nešto da se uradi. To je bilo to za danas, hvala na pažnji.